Naragsak ngayon kay panagbuy-buyak kan panagdangdanga gitagundaway dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Kapadasan ni Kabsat Diana sa napudnoanagan tintay drama. Ngamsakbay na Hello Mampay kada Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taplanas Ramon Isabela, kan Jamaica Sibunga. Kastimanti ko na ni Kabsat Diana. Dear Manang Bianang, ada nagbalin anobyok. Iso na laang tadasawa kan anak na. Ngam ing kidemak dagita tati sweldo na timay sa ahabol ko kan kuana. Kati kayat ko mabukodak tinobyok, iso abinutbuteng ko. Imbagak ano di na panawan ti pamilya na sina akon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay? Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Karikan niya. Ngam awam matungtung palam akarin. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kun ti den naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito'y dagus ko. Ngam aging kayta, di mo maramid day ta akarin. Pampanunutok mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kun ti wayawayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mo mapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito'y dagus ko. Agawid kan, agsinatan. Saan Amom mo't nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsakon ti den naam, wenno agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para ken ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Wun. Mangal alaak lang amin iti timing. Hanggang dahito siguro ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kayam anapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. Iso atong palak amin na pagayatam. Apay dagita akaw, Henry. Sa dino ti papanang. Adda seminar adar ayak, Jolie. Kit na mabayaganak iti lugar papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikan ti makaammo ka iti ubing. Di mo ko mabaybayan ita. Ay, pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko amakidinis kutirikan ka. Sardang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Dinaamon ti babae man niya. Makaammo ka no niya ti panunutam. Di ka kadimaasyan kadagi ti anak ta. Babasit da pailaang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagi ti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutam? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay. Atrasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito silet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipngat dito salas. Ti sila. Awan tao dito salas. Henry! Sa tinutayan mo! Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat? Nanang, pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay? Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yung tada na patag apapanak. Itaka din anak ko. Nanang, orayan kayo. Bye. Bye anak ko. Sige, tagrubwat akon. Adda ako, anak ko. Kumusta nga itinapanam?
Talaga nga ulbod ti awanan bain na Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod nga'y, nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanyak. Kadwa na ti babae na itaka nito. Ha? No kasta, pudno nga adda kabit di asawam anak ko. Nabayagan nanang. Ikakla iti gundawi ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang, ti awanan bain alalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakak. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae ti rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagsirbyan ka. Ilutuan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyamanak, Diana. Ikarik mo adi kanto panawan apolos. Anya ti kayat asawon daytoy, Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagus mao. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo ti lalaki iti biyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagus mao. At dapay dagitay imuna iday. Agtal na kay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw na jay a Henry. Saan? Pamilyado. Adda asawa na. Adda duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Saan na no dayta? Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyon Pilyem ko mamot ti pakirelasyon Kita magtay awan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitid na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kon tinakidan na iti baro nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw kun ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mat. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturog dan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo nanang. Pangliwniwag ko lang ti parikot ko daytoy. Gapoy ti panang lipot ti asawa kanya. Awan mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Nga mapaya, naaramid na tigas jay kanyak. Nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at ikas tangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan noan niya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang dayto. Padasag ko malang numakalipat ngam saan man gayam. Malagip ko matlat na tinaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey. Wan, honey. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Jak kayat nga dama pa ni ti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ta asawam, Henry. Iso siyak nga rod laeng ti pang tadami ti sweldom. Naawatam. Ha? Sige. Adto ti sweldok, Diana. Pareng,
Talaga ka di adimon sublian ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti ko man anak mo at ipanunutam, pare. Babasid na pa eh. Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong ramidan. Jak mat pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa ya. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Ta nagdala anak mo ti gasta. Narigat, pare. Sabalit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulag iti asawa, adi na maipaay kanyak. Naggapwam manan anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko, nanang. Papeles para anya. Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay, talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isungag trabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumor kahane. Maburing ak nga ro dito'y dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwaksay kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldo ken kahane. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain kadagiti kakadwak. Alam nga ro to'y ATM. Tamang irwar kanton iti kwarta. Ay, thank you, honey. Nagsingpet ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, nanang. Wan anak ko. Ngam kaano nga iti bakasyon mo? Umadanin, nanang. Kailiw kayo nga rodan. Alang nga road. Urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyag mo Di mo lagim imbag day nga uyakan. Wan nga ron. Jak man na mo. Nagtumarak matan nga madalat tamat. Masikuranak paikit din ang makadangdang iti panaguyag mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamak namin. Gagangay lang ang uyak na ito. Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Ang malaminak. Anya? Ala? Ay, nabara ka mangagpaiso. Layunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapan nakdayana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano ma-confine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuana no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manon nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata Mountain tayo pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko na yan Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kansara dagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo.
Anya, Kasano day tangay? Sigurado asaan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. ano sanak nga rod nga si kasuan Diana. Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan. Sapay tumanex dagiti gagayam ko. At da kano papanan may. Ay kat di kan mapana, takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway tatang. Ilibre dak kano amapan agtor. Sayang ano jak mapan. Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya, di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak. Bantayan nyo ni Henry. Yala anak man iti danom Diana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala ang agibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sana bale. Tano agimbagak. Siyak to umatibaw na. Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglaba kan naginaw. Madamdamag luto ak tumanan iti kanamon. Tadya agas mo. Kaano ayang agimbag ka? Mabitin. Basitla pa naganosan. Unay mo't ti kastoy. Makabanog mo. Ano samta asawam, Diana? Di ka grururaw. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakalan dagito'y anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da ka matuna yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakal da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan mabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bale? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingin nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo anaimbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kamus ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya, Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidon ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. apay kastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya nakadag iti anak mo. Di na kumamat sinaan, Diana. At na nagkinarian tasan ka di. Adi tanto aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon nga agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam kan kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol nga aramidok. Diana, Pudnomot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rodon. ala hangam ti salud-saud. Maawat pa nga ta ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makamo iti dayta. Naimbag ta na ak ti panagbakasyon mo, Julie. Isubli kon ti asawam kan ka, ta naka-ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, tama pakawan mo mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngaya nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang,
Pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimot. Agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kwa na. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok anabayagan a kailiw yu ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman nak nanang. Sana bale. Saan mi abaybayan ni tatang. Asikasuan mi bayat ti kaadam tumanan ija abroad. Kasinsin ayo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino man ang jay lalaking ensangput mo, Diana? Kenobyok baro ni Fernan. Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak day jay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak amokan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo ti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana. Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon tada ka nga ron ni Henry edi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manan iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadagiti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag kaunay nga asawa. Nagbasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akang malay. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliw dakan ka. Pat ganda kalat nga uray kas iti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mga watmanen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampatpat gagdagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ama pasamak. Agyaman ak, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa. Agyamanak Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Ti may ikasar. Agyaman ak matata, kinayat na ak, Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabyan ka man na asimang put Fernan. Nagkapwam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ni. Apay kasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Fernan? Naklaata kiti kasjay anaduktala kiti asawa. Ken saan laday ta? Bayat ti panaglabas ti aldaw adu pay dagiti naduktalak nga ugali na. Naimot, man nakiapa, kan managibuyboy. Iso asaan mo't lang nagpaot ti panagdan nami, tadyak na anusan ti ugali na. Kat pasaray adu ti maduktalak alalaki na. Iso ana upayak anaming pinsan kan kuana, iso pinanawa. Kat manipod din jakon nakirelasyon iti sabali. Ingka gumaak nga rod tinagsapol iti trabaho tapno da pagbiag ko. No mapampanunot ko dagiti nararamid ko iti kalabas, kasta unay pa nagbabawik, tanami risko dagiti bidot ko. Alakastan, gayem mo, Diana. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang!
musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayem yo, Jena Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.